Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka pratarik ubnai risau arhaja arpesau ka Saint Xavier Secondary School New Nongston kalayo ban pun kutno ya ka jingra khe ka Jubilee rupa ka jongka haka jingya lindi ka ba arpesan snam kum ka school nadu bala seng ya ka haus nam shija khandai spa khandai bu khandai haka ba MLA ka Nongston uba Gabriel Walang ulalong kumu kongsan uba wanru haka jaka jong menteri rang ba adu ka sarkar jala haka jingnon lang ru UMDC ka mau kerwat uba ka na so shang kumu sembut kongsan ya kata jing rakhela penlong hapalau jong school Saint Xavier Secondary School haringkat ki babun ki program ban pen ipho ipeng ya kani kasngi balayo ru ban sam ki khusnam ba pher shushu hakani kasngi kum kadak ka jing rakhe la yo ru ban thang ya ka sharak da ka jing shimenta da ki kongsan bat palat pat ba ru ya ka souvenir jong ka jing dap afsan snam jong ka school da u kongsan nang ta kum kadak jong ka jing pen hap perda ya ka jing rakhe ya u mau mer ba afsan ka Jubilee rupa u kongsan ula yo ru ban penhiarno ya kalama jong ka school hakani ka sngi na lor ki kongsan la don lang ru UMLA barim ka Nongston uba Macmillan Bersat u Father James Imle u Father Rolandas Lingdo principal jong ka school ki he officer ka West Khasi Hills District ki no hikai ki khana school bat ki wei di Saint Xavier School. Kasumber berikut dan lagi soal pada. Kalau kan kamu sahabat, kamu ke presiden menteri nak bangsa, banten iya kini hak dimana itu saya kalau di bawah apa menteri itu. Kasko berbuat, hati Arab Samson, kalau tangguh tidak pun. Banyak ibu mampu bayi naskol, kemudian nanti kemudian nanti kita tahu bisa berbuat sebagai jenjang. Bahwa ibu dipun, kami nak ke sekolah, kiyo ya kita berupaya. Isya kamay ka jing ko pero kung magilay kamay ko nakray ka kay jing sarong dong kay kasko kay katara ka thong ko kung samtan bagay siya bangaro andon ka kami nakunta ba niya trail ka pa kasko asutin mo pala wala nung mo waksiliya suya na bayu pames pero yung bagyo kaya to ba kames mo hada pasanangal hadre nasong pau ko kajito pau kawa pama kalau nagar daw chidu sa ko don ko kajito don julu ame kamne ko kajito ko kwa ko kamne kaya kajinja ko sosi hantia ko daro ha ko don ka erion ba kaju ko swam ba na ka daw wala don kajisle wala don ki bakwa dele ka daw ba manda kasmi kalale ka kati kabinet team Harapan din semua, mereka bersih istari kita kapal kebalakkan. Jadi nak kata orang sungai barat, mereka kalau melakukan berwan, mereka dulu kalau menganwan, mereka kensan kawan mereka eriom, kebal nak kata orang sudah sudah poin ini. Nah, kemudian ada yang poin. Baru-baru ini kami kai sekarang mau tentang baru di Nongston School baru mau. Kiong dari wait for the right time. At the right time. Nasaray ka singin bajuni kamu doon the right time. Kerontan kapor. Bagin jir kita kapor, pakai itu kamu ya kapor. Bahkan ini di principal therapy. Kim jumbo ya right time. Dino kita ini kim jumbo ya right time. Kamu doon. Ada isim ya kapor. Bagi penun kamu ya kapor. Dalam penghaya pri dia tidak itu. Tapi nong galaway na kita Nongston. Tapi nong galaway na kung tagajak kung yung kaso. Aswang sigatin na kung naghihap di bari kaso. Kajingdok ka kung pi, magpimpoy sa katon, kadakitong kam, yang ka positive mindset kaso.
Bon lagi kena gitu ni Kim Julong ni kata positive mindset. Aga banong ga nanjok ya kano bakay. Kathong. Baru ibu ya jingar latin. Ibu ya kathong tapi ibu rangkat ke jingar. Hawa piyak cepat. Yagbek rangkat ke jingar itu tapi waktin. Lang dikmik pa dan dikmikay kontersani. Bad yagbek ha kathong lo pigre banyan. Bad kata kathong ga sumpi. Rangkat ke jingar ke jingar au play ban ayo pilih ko mesin. Video baik yang soal jauh kaji jauh tu okey. Kemarin kita juga nangli na posko. Gensap kentiu yang kali kasen senior school. Nasgo ko manong ba kung ang ba pada mandan kung dikek ba kasen senior kali kita ka school ka ba kabatuna ka. Hari kan di kalau kabatuna ka hindi ka jugna ka jugna ka. Kau ay man tikina ini betul. Kila yo kan wan kali ka school. Walau school fees kalau sangat nunggu ni wajib ni dalam apa dalam school. Jadi lo kalau nasir kaya dalam school. Dalam mungkin di school dalam ayam. Jadi kena kita melawan school fees. Dari nak ramai kan sitong berburu bagus ni. Tidak kerana nak dokumen dia kan school. Bagi yang trainer kan berarti. Bagi yang lah berarti ya mereka dong nak kaya. Dia pergi barang itu. Bagi duit pajak ni bagi yang lah berlebihan. Nak bentar. Kain lang kasalan ko cumi. Dengan berapa berkenan sistem. Mereka tahu di sebuah sasi sih. Ini apa? Batok ini yang terkait kalau kita jangan berkentiu ya dari sekolah. Kabatrai nak bentar berkusuk. Kabatrai nak bentar berkentiu. Jadi kena ibadon. Kebentar apa? Bon ini lima bentar. Nanti kalau kita lihat di balik. Kentiu yang di sekolah. Kita kentiu lang kalau padar. Rangkat ba dikini pa ba kunju kumangaway na kinapapaki namin. Ini rakhe dari Jubilee, ini bandrai hamil. Rangkat dikini pa, rangkat nak school kinonikai. Lesser pinsa yang julang mereka berubah. Tadi kejuk kepala isakai hidup kata. Idon yang ikma ha kiloming longsen. Idon ikma ba aku kata nak ikon. Ikon sama jungi kebun kilamo jisri balai puja. Jigere bagi aku kata akum tadi kejuk atau di kapor. Dan marta sekolah bang khoti ikna school. Way kita ki challenges ini kita mai kung habang ikon berdaklong jisri bang yoi makna kidong mana bicara. Lakalong makurat lakalong nipo atau stoin lakalong kui jataru. Tabi drops. Jadi pun itu ya mai ini box mata. Ikon kelajok, isama kelajok, bat kaye kasam timang kasang kelajok. Hari ini sekarang ini asal hilang ini yang menjulang punya berubah. Drops nanti way, na kejisniu belum kecil mana confirm hari kelajok. Dan mereka kata ikon sama, kihab ibarat. Tom ini yang hari por menang tom ini lek mah. Bakal ni sebuah Jubilee juni in book yang kawin katong berapa tong yang ma yang mil blocks ikun ihap ber juni semua ini yang nak import semua ini pas semua school sama school juni ke school kawasan kan tanggal bertagi kena ibom dolar tru pada school shawai ham tam itu kuba lek bala posisi School poster, berkambang itu senang, badon hakikatkan diary, badon hakikatkan dido dan dijur, dan kiwik kam bagi terima kasih. Kalau itu rena buka school juga kita salin satu kata-kata, tapi compare kiwik school dengan kadong nama imna yo kita kilat kabu no pan tembiang yaki infrastructure jom school. But hadin kata kala susine ba tajung or kijunam jong pada nang ay kudu ba he rebel allow me long he ni ra pe no ita school Saint Xavier kabay para lagi la school yunat but yang long boleh long kada don kala ijat pa don ako da ngai sa jada development tinggal yo ndiat so
alat penira ke school. But kemen ru penira pi. Kalau lagi nak dong nak kami semaru nginap teng penira yang di school barang kam kumbangai i mata dalam di hangi. Pangai skam yang beli pada belum juni pada